Reka gusuhuze inshuti y'umunsi mwiza nkwifuriza kugira umugoroba mwiza kuko ubona turi kuri controle ahantu hari alimentation bita baho. Ushobora kuhanyura wafata akaji, wafataho fanta, wafataho hari ikivuguto wajana mu rugo, hariho na biswi z'abana murazireba ko hariho biswi nziza z'abana kandi z'amafaranga make kandi nziza, baba bafite n'isuku. Urabona ko hariho n'umusore mwiza cyane afite n'inyogosho. Ntekereza ko mu Rwanda nta wundi wabona iyogosha nk'uko. Uraho umusore mwiza? Mwitwa bande? Witwa Olivier. Olivier ufite imyaka ingahe? Ukora muri alimentation? Okay. Ese umukate nangahe? Umukate munini yawuzane turebe. Umukate nangahe? Bayita special. Murabona yuko hariho n'amaji meza cyane. Murabona ko hari amaji. Ukeneye ji zo kujana mu rugo wahanyarukira. Hano ni hafi na controle cyane, ni hafi na controle. Ukeneye icyayi kirahari, ukeneye igikoma kimwe bashyiramo mu mazi kirahari, na za winners zirahari. Urabona yuko hariho n'amasabuni. Urabona ko hariho amasabuni, urabona ko hariho ibintu byiza cyane. Ni hafi n'umuhanda, waba witahiye mu rugo uvuye mu muji, uvuye hehe ushaka kuhanyura. Ni hafi na controle, ni alimentation bita baho. Uhageze ni kubaho, baba bafite ibintu byiza cyane. Urabona mukeneye n'ubunyobwa burahari, biswi nziza cyane murazibona, biswi nziza cyane murazireba, biswi nziza cyane. Urabona ukeneye amata cyane arahari, murareba cyane. Ni hafi na controle cyane, ni hafi na Eros Corner, ni hafi n'Igitego Hotel. Hariho parking, uhanyuze wafata akantu. Murakoze cyane, tukaba tubashimiye yuko nimuhanyura ko muzadushorera. Kaze, Imana ibahe umugisha.